Žena je jednom htjela testirati da li je njen muž zapravo voli. Odlučila je napisati pismo gdje je rekla da joj je postao dosadan i da ne želi više živjeti sa njime. Bilo je to malo dječje, ali je odlučila to ipak napraviti da vidi kako se njen muž zapravo osjeća prema njoj. Nakon što je napisala pismo, pustila ga je na stolu u spavačoj sobi i odlučila se sakriti ispod kreveta. Kada se muž vratio kući, vidio je da je nešto bilo na stolu i odlučio je otići vidjeti šta je to. Bilo je pismo i počeo ga je čitati. Nakon nekoliko trenutaka uzeo je kemijsku i počeo odgovarati na to pismo. Otišao se presvući dok je sretno žviždao, pjevao i plesao. Izgledao je presretno te je žena bila u čudu. Muž je uzeo svoj mobitel i pozvao broj. Na telefonu je rekao: "Sada se presvlačim. Vidimo se za koju minutu, moja žena je konačno našla da sam je cijelo vrijeme varao. Nisam je ni toliko volio i drago mi je da me je napustila, jer sada ja i ti možemo biti cijelo vrijeme skupa." Prekinuo je poziv i otišao iz sobe. Nakon nekog vremena žena je čula da je muž otišao te se prestala skrivati ispod kreveta i počela je plakati jer je stvarno voljela svog muža. Odličila je pročitati šta joj je odgovorio muž na pismu. Počela je čitati: "Vidim ti noge ispod kreveta, Indijancu glupi, idem po cigare do kioska."